25. Spieldach waren dann für allem op de Schock Hesper géint Diedling gericht. De Swift ass als Tabelleleader mat enger 3 Punkten Avance an de Showdown géint den F91 gängen. mat enger Victoire het Formatioun vum Pascal Casaniga e grosse Schradder Richtung Titel mache kënnen. Op der einer Seite wollt Diedling de positive Schwung aus de lächte Wochen mat op den Hollespier schëllen am Matter Lokalkipp an der Tabelle gleichzeien. Den Team Hensken se Dir schwer ausgängen ass. Ja, beide Kippen hätten eng Revanche zu hëllen. Den F90 fir die Sauer 04 de Federmalis-Match an Hesper fir d'Eliminatioun an der Kupp. Mir eigentlech ass et nëmmen 3 wichteg Punkte gangen. An dofir ass Party vun engem Mabiter Trio aus Deutschland geleet ginn. Diedling hat an der 7. Minute vull die echte Chance zum Match mit Reaktionun vun Hesper 5 Minuten wie spéit hat an sech. Corner Stolz an den Abdul Dante mam 1-0. Keng Chance fir de Jonathan Joubert. Den 90 Stung vun dem Moment richchte Schnadruck mir de Kap net henke gelos. Kurz drop Chance vum David Zinani. Trotz Reklamatioun keen hen zum Prempe so den Arbiter Lachsarz. An Hesper huet ugefangen ze wackelen, weil schon en Degagement an der 25. Minute ass Durgängen fir die bäschen Defense zum Championat der Verleni ze bringen. Rëm den nu as Hero. Den Ausgleich fir schon zu dem Moment verdingt gewircht mir en ass an der 43. Minute gefall. Lagerball vum Bäcker, Beutsch mam Kap, Beutsch mam Fous, an entech war de Ball aus Diedlinger si stoppannen. mat dësem Idee, dat se dun an Paus gangen. De Momentum luch awer klo beim Tabellenzweten. An den kon sech an der 53. Minute nachmol freeen. Den Hadji huet de Balland mitginn, an den ass dem Aldin Skenderowitsch fir hun de Face gelandt. 2-1 fir den 90 Diedling. Hesper hat hun definitiv den Tommel. 6. Minute wo Zero op Hadji allcht all die Rout op de Bruno Frère. Eigentlech den totale K.O. no enger Stonn fir de Swift. Diedling hat de Match um 0-1 komplett gedreht. Mir op emol ass Hesper erwäscht an de Wecker hat auch fir die Diedlinger Defense geschalt. An de Jonathan Joubert hat e voletieren direkte Freistoßgoal vum Ryan Philipp 73. Minute nëmmen nach 2-3. De Carlos Fangero huet et gesput kommen, weil op emol et nëmmen nach Hesper gespielt. Aéi an der 76. Minute Schei Pass vum Couturier an den awieselten Belmeri mam Ausgleich. War eng verregte Party an sie waren net fertig. Weil dünn kom den Optritt vum Duo Infernal. Freistoß Philipp, was 24. Assis fir de Saison, weil irgendwei hueten Dominik Stolz nach de Ball iwwer Lin gedrégt. Sein 22. Goal huet den 4-3 fir Hesper geheescht. De Carlos Fangero war ausser sech, mit de Goal huet gezielt. An den Diedlinger Trainer ass de Bolz nach enke op de Maximum geklommen, 85. Minute, méi den Hadji mat der lächter Diedlinger Chance vum Match. C'est un grand pas parce qu'on a battu quand même notre dauphin, qui est une très belle équipe. Et aujourd'hui, voilà, c'était un grand match. Je l'avais annoncé avant le match que le gagnant, ça serait le supporter neutre en 4-3-3. Mais le fait qu'on a gagné 4-3, ben, c'est le Swift qui est le grand vainqueur, ainsi que le supporter neutre. Car j'ai beaucoup d'amis qui sont venus, ils m'ont dit on reviendra. 4-3 fir Hesper wo de beste Match vun der Saison, mat flottem offensive Football, 2 Revirementer, a wahrscheinlich och der Decision fir den Titel. An trotzdem no Match vun Haut ass am Fußball alles méiglech. Heit an den Iwerblick vun alle Resultater vum 25. Spieldach, Monnerech verléiert knapp géint de Racing, Strossen klappt Höchstadt, Titus Peting verléiert de wichtege Match géint Niederkur, der Zeller behebt sech géint Jeunesse, Foler zit géint Volste Kirzeren, Réferding wën deitlech géint Rosbad, a Munneref a Kerschengspiele gläch. An der Tabelle huet Hesper lo 6 Punkten Avance op Diedling, den 90 huet och schuss nach 3 op Niederkur, de Progré huet de grosse Schrat gégen iwwer Peting gemacht. Ënnen ofgrut der Zeller haut 3 wichteg Punkten, et bleif fir 5 Ekippen ganz eng vun der Foler Eurof bis bei Höchstadt.